Dobro večer i dobrodošli u moj novi video. Današnji video će se ponovo ticati nepoznatih Srba. Premda ovaj Srbin je relativno poznat, ali naravno kao i mnogi drugi nije toliko često pominjan i nema baš toliki publicitet u medijima. I kada sam čitao njegovu biografiju, našao sam samo jednu kratku fotomonografiju. Premda su se njegovim likom i delom bavili i Milan Kašanin i bavio se njegov brat Ivan i tako dalje, ali jednostavno teško doći do nekih informacija vezanih za njega. Nešto sam i saznao zahvaljujući hroničaru iz njegovog rada. Radi se o Stevanu Aleksiću iz Arada. Potiče iz slikarske porodice. Skoro svi članovi porodice su bili slikari, i Dušan, i Nikola, otac i deda, i brat Ivan, premda je on se kasnije profilisao kao sveštenik. Doduše jest crtao i slikao neke ikone po raznim crkvama i manastirima, ali prosto nije se nešto preterano bavio kasnije slikarstvom. Ali u svakom slučaju cijela porodica ima tu neku nadarenost za umetnost. Znači, lokalnu školu je završio u samom gradu. Kasnije pokušao da studira u Minhenu i jedno vreme jeste studirao tamo, ali se vratio i čak imao određenu stipendiju koju je dobijao, ali se vratio i nije završio svoje studije u Minhenu, ali su njegovi nastavnici i učitelji koje je tamo imao, Nikolas Gizis, kako kažu ponemčeni Grk, i Franz von Gik, valjda tako, štik, tako nešto, poprilično uticali na njegov lik i delo i na njegov dalji razvoj. Ne može baš precizno da se kaže kom stilu pripada. Neki vole da kažu da je realista, da je simbolista, pa čak i impresionista i tako dalje, i romantičar. U svakom slučaju, ja bih bio slobodan da iznesem moje neko mišljenje vezano za njega, a tiče se da je on shodno trenutnim osjećanjima tako i slikao i tako i predstavljao kako sebe, tako i osobe koje je portretisao ili koji su mu služili kao light motiv za njegove slike. I tu možemo da uočimo razan kontrast boja od blago nanesenih svetlih boja do tamnih boja, da su ga čak nekad poistovećivali sa Rembrandtom. Na početku se uočava krut način rada, stilski ispraćen, bez bilo kakve vrste inovacija i kreativnosti, prosto da se naslika i da se uredi slika. Vremenom kako nastaje on i kako se razvija njegov dalji rad i usavršava, tu imamo i naravno neke njegove dopunske kreacije u samim izradama slika. Znači, kada je prvi put izlagao je u Budimpešti i tu se etablirao sa slikom Veseli Bojan. Inače, slikao je portrete, štafelajne slike, ikone, učestvovao u izradi mnogih crkva, to jest ikonostasa, i slikao za mnoge crkve i manastire, manastir Bezdin, Bešenovo, crkva u Žigmu Fali, u Temišvaru, u Aradu, Srpskom Sent Martinu, Ostojićevu, mislim, Pančevu, Vukovaru i tako dalje. Čak i u Vukovaru oslikao i za poznatu porodicu Paunović i portrete porodice Paunović i uradio je slikarsku kompoziciju vezano za lokalnu crkvu. Tu je zajedno učestvovao s našim poznatim arhitektom Vladimirom Nikovićem. Kada je naslikao sliku Spremljenje mošti Svetog Save, u Pančevu je bila, da kažem, promocija slike i pojavio se jedan austrijski konjički oficir i stavio pored slike i pitao ga je: Stevan, kako vam se dopada slika? Pa kao, dobra je, ali ima samo jednu manu. Pa kaže, vi ste poznatog i velikog vezira i pašu i tako dalje oslikali potpuno pogrešno, kao šta hoćete time da kažete, pa on je jahao konje Araplije, kako se tako zvali, a vi ste ga stavili sa, kako jaše Lipicanera. Tako da, kaže, nije vam skladna slika u tom smislu, ali to je jedina greška koju sam pronašao na vašoj slici. On se okrenuo prema njemu i rekao: jedina. Inače, crpeo je dosta ideje iz našeg romantizma, iz naše istorije,
poznate slike spaljivanje mošti Svetog Save koja je krasila društvo Svetog Save u Beogradu. Stefan Dečanski, čudotvorno povraćanje vida, vraćanje vida Stefana Dečanskog, krunisanje Stefana Prvenčanog i slike Svetoga Save, Stefana Prvenčanog, Svetog Simeona u brojnim crkvama ili u parohijskim domovima i tako dalje. Inače, većina njegovih slika se čuva po Mađarskoj i Rumuniji, po privatnim se nalazi galerijama i nešto malo postoji u Beogradu. Ima u Matici Srpskoj, ima u muzeju u Petrogradu, ima nešto u Nišu i zavičajno muzeju, mislim, Sremske Mitrovice, gde je lokalni sveštenik 1944. nakon bombardovanja Srema i tako dalje uspeo da spasi brojne ikone iz samog manastira i predao ih je muzeju gde se i danas čuvaju. Jedna od najpoznatijih njegovih slika je Veseli Banaćani. Ono što sam ja malo pomenuo, kako se osjećao u datom momentu, on je tako to i manifestovao naslikao. Iako interesantan je kod njega moment. Njihovo druženje, način, borba za pravdu, nepravdu i svakodnevnica je nekako sastavni deo te slike. Znači, mislim da je tu sliku prvi put izlagao u svom gradu i nije naišao na pozitivne kritike i rekao nikad više u svom gradu neće izlagati. Poznata je njegova slika ogromna u čukoprirodnoj veličini raspeća, koja je naslikao verovali ne za 2 dana kako bi mu brat oprostio svađu koju je imao sa njim pre toga. Zatvorio su atelje i 2 dana je slikao. Znači, nakon smrti njegovog oca gradi kuću, to je sa svojom suprugom u Jaši Tomićevoj Modošu, kako se već zove. Nije dočekao liniju razgraničenja da to mesto pripadne Kraljevini Jugoslaviji, taj je još pripadao i Rumuniji. U tom njegovom ateljeju i toj njegovoj slikarskoj kući učio je veliki Vasa Pomorišac, koji njega prve slikarske dane imao upravo u njegovoj umetničkoj školi. Stevan Aleksić je poznat po autoportretima. Većina autoportreta je u kafani. Kako to obično biva. Kako se osjećao, tako ih je i predstavljao. I tu možete da uočite jasnu distinkciju u tim portretima. Kao što sam malo rekao, čas su svetli tonovi, čas su tamni tonovi. Postoje slike gde je on veseo, razdrgan, nasmejan, ne su slike gde je on tmuran, robusan, grub, ljut, gde je naravno uvek neki demon pored njega koji mu suflira kako nešto ne bi trebalo da uradi. Kad sam već pomenuo demona, nakon našoj slikarskoj istoriji, sigurno po meni jedna najpoznatijih slika, pomalo morbidna, ali nije toliko upečatljiva, nije se toliko isticala. A to je slika sabasnog kosača. Ja ne znam da je neko je pre ili posle toga naslikao sliku. Sigurno je jedna najpoznatijih njegovih slika, ali stavno nekako skrajnuta uz moru i tim kompozicijama vezanih za sakralnu umetnost ili za našu romantičarsku istoriju i prošlost. Nekako je ona uvijek bila skrajnuta, jako interesantna, jako je neobična, atipična, nesakidašnja i rekao bih slika koja nije toliko učestala sama po sebi, po izradi i po ideji kod nas na našem podneblju. I posebnu pažnju onako sugerisao publici kada bude samo inicijativno kasnije se bavila likom djelom Stevana Aleksića, baš da pogleda tu sliku vezanu za njega i da uporedi naravno komparativnu analizu ako bude slobodno da napravi sa njegovim ostalim delima. Eto, za sada toliko, naravno bit će i drugim Srbima iz Rumunije. Neću nijednog zaobići, svim kojima budem posjedao informacije ja ću ih izneti. Sticajem okolnosti mi je pao na pamet Stevan Aleksić, ja sam slučajno i došao u posjed monografije posvećenja njegovom liku i delu, koju sam pročitao i neke delove sam preneo koje sam imao prilike tu da pročitam i nešto naravno što sam već pre toga znao o samom Stevanu Aleksiću. Što se tiče nekog mog daljeg rada, uskoro možete očekivati jedan drugi intervju sa jednim neobičnim gostom, sa kojim treba pre toga da obavim razgovor,
vidjet ćemo kako će to da ispadne. I da temu smo usaglasili, samo da usaglasimo model izražavanja i retoriku zbog njegovih poprilično kontraverznih i specifičnih stavova koje ćete imati prilike da čujete. Za sada toliko. Hvala vam na pažnji. Naravno, hvala što podržavate moj rad na ovaj onaj način i vidimo se u nekom od narednih videa. Doviđenja.